pai hei te I parau pea pea. O wharu e mai tau te François Kankisia. Marira te whaituitu nei au I tōna Hoia Michel e tāna mautamari I. E paruru e hoarhei no Gaston Floss, ua whaaru e mai o François Kankis, I roto I te hito ahurumaho e rao tōna matahiti, ua amo o iai te mai maoro te Haman of Ahonei te whea I matau iana I tōna huru I roto I te orar a Ohipa. Ohipa I te whan nei te tahua taur a manurewa no whaa e mhamatini whaaharuharu a hohoa, hau te whaarewar a itiara, rawe a te I o te puharahia mei te I pap nei e te pu adeti. Waha amata te hapi I a ori teiti nā te maupia hin ein ei roa o te whare uparau mai te toru tātui te ono mateiti, tā tātoi e hafof a mai I te pēhopea o te ienei pia. E iritir a I tātātou nei via no teie po e ua whaaru mai te paruru tuiro o mai te o ia François Kankis I roto I te hito ahuru maho e ra o tōna matahiti ua whaaru mai te a ahiata I te whenua whrani I roto I te mai moro e paruru mātou mai te hia te ie I te whenua nei I te tiripuna hoara no pape e te me tua tāne hoa e tātā pape e puta atoa o te ore e mo e hia I te whenua nei te mai tōna parau tatarahia me no tātou hei manuan tei. Alors, je réexplique pour tout le monde la décision de ce matin. E hohoa e reo at ora te ie tei mātou mai te hiei te whare haawar anō pap e te. Pāpuni ai tōna tiar a pāruru, mathaiti au ahuru tōna tair a mai porini tia whrani nei, ahuru mathaiti muri mai e te haapāpu hiara oia ei pāruru na Gaston Floss. Hau I te toru ahuru mathaiti te moro. O Kankis e mahau te pāruru no. E te mau te ie no hare wharariana I te moteimi e atoa e ai te whiwhira ai te rira e te uhipo tānei rawe no tara mō pari a te ture perhai e te ie. E rawe rehei mau e parau o tānei tua tāpapa iau I tōna tiar a pāruru. Mai te whiwhi o te brando, te omuar au te patura o te whare mai no ta aone, hare roa I te perehir au te manurewa erm orea I te matahiti peti tawatini e hitu I tua noa tu ia tem am orea. Nei he proporau, ona e proporau. Huti ona tūtari. No mino at o hio François Kankis ei pāruru mā itihia, ti ano te amu I te heid au te mau pāruru no te tiripuna. No pap e te matahiti peti tawatini, e ho e te matahiti peti tawatini e ahuru e mahitu. Te tāpe anei vei te mau pāruru te hurut ut u orer a o François Kankis, I roto I tāna mau aror a e tōnāt o ara man o tauturu. Dans ce type de situation... Te taat o ara o te mau pāruru no te tiripuna te ie hepo hepo ora. Whei ai huara te mātou e o te uhupa I te ie tāta, tā ua toa iai hepo hepo nei. Il laisse un héritage. Mea piriro o iei te tata papuin e tāna ohipa, rawet hei hapi rā tāna I vei humai, data te iei te aro nuana I a whātura hia te tiar au te mo paruru. Un peu à l'ancienne, respecter nos principes et nos valeurs. I roto I nam haa huru matahiti o tōna aurar ai te whenua nei, wa I te hia tōna arawhin ei te ie tōr o pāruru. Ho e puta tānei pia I te av e pererei mairi, in ei a Gaston Floss, anan hei e tuput ho e or o haaman or ai te tiripuna no pap e te, anhohi ei te taat or au te mau pāruru, te vai honei o François Kankis, I tōna huahere e peti tamaroa. Comme tout avocat de défense, je suis déçu de voir mon client sortir de la salle d'audience entravé, avec les menottes au poignet. Trahenan e te ua o te taat o au te morawa uhupana rei rātu o te whaatere o Tino TV, te whaatatu nei mātu I te tap o tamahanana I te utua whare Kankis. I te pau te tiripuna noa muria e te hohoa o te parareni e te rawe inor ai te ho e metua tāne I pape e te, ua whaaruahia te pu e tauhi o puar ai te tauri ere au te rawe I te ie uhupa ino, e riro o ia I te awahia anan hei, mahanamha, piti ahuru maav au no atete, I te reo te au hature solen belauar te horoa I te ie mo hapapura, te pinei o iai te mo tātātoa e iha e taho o I mua I te ie mo uhupa inoini e te reni na tirara. Wharomera tātou tōna mō man o, te man o Solen Belauar wiwihia e Jean-Baptiste Calvas, hurihia mei no tātou e mere te atu.
La chasse à l'homme, pour reprendre votre... Te taho o mai ta o e whahitira o pani e tarohia e te ture. I roto i te huru ohipa, mai te peu te veine te tata e ha marmarmar ata rātou, ini ai te mauhape i tupu, mea te tauhia rātou e haere i te aua mutui. E i harua o e taho o a ofati o i ho te ture e whaarhei atua o i te whiwhi. Mā te whaahoipa i te tahua natirewa no te apururu te ho o te tata e utua whareho i tō te i mo te ata. E ita e te ahia e taho o e whaara te mo mutui e nā te ture e rave tāna o hipa. Te i roto te i te ata i te parhei te i tauri ari ai te rima a te mo mutui e te tā maunoara. Te titorotoror a e riro o ia i te whautu ahia i te ohipa hamani inor a i pihe e hoi te ho e whareha apir a. E te apurororoar a hia te i mo hohoa. Ti tauhia tātou ia veiara noa e tia i te heope ar au te titorotoror a no te mau whautir a e au. Attendre la fin de l'enquête et les décisions dans cette affaire. E te ie prau pepe atu ana tātou ina po nei ho e ati promu te tupu i te arua prasinoi piti tauri ari anani e te ho e whaur o piti huira te whaaru i mai iau te mau hapapur a matamua te auhature e aurai mea tere te ie nau tauri ari ama te tatama e i tō raua whaur o a ua tuai ni e te ho e pau te tēra atu te whea tupu au hei aita te tauri ari ahoro piti ahuruma te hiti e tōna hoai noa a i te whaura mai e te whea tupu au hei te i te piti ahuruma onor au te ati promu o te ati poe, ni e te promu mai te omuara a o te ie Mataiti. No te whaaohia i tō o tō mau tere i te ara, te whaanone i te tahua tauri a Manurewa no whaa i te ho e Matini Rorowira, whaaharuarur a Hohoa, Paraf e i hapotor a Nartu i te reo Frani, e mhaat o Matini te i tamomohia no te whaaohia i te whaaharuarur a i tō o tō Hohoa, te ta o tō atoa puta ratere, e ere i te mea whahepohia ai tātua tō o tō mo Hohoa i tamohia, te mera te mohapapur a haua tua mere te ato e o hoa nui atua hiva. Mha Matini Rorowira haruharur a hoho amata te ie te whaahipahia nei i wha a toru terer a Manurewa i te araf at ahia te ie pepe nei o hie noa te terer a te mauhoani. Ho e atati ahia te Matahiti ho e putara tere. Wha te atea te hoho amata mai te peu te tuera te hoho a ini ai te putara tere e te hoho amata e iriti te uputa no te tomo i roto i te wahihi opoar a tauhia a no te whaarivaruar ai te ara. Piti ahuru mamha te toni te hapa te taime tia ira no te mahuani. C'est plutôt rapide, efficace, donc à garder. Vous connaissez déjà le système? Il y avait le même système à Paris. Te here da, me api vai te me huru viti. Me ohui ro. Tene boro pra fe no te vera tena me huru ohui vai. Me mato hai tra mora me Matini api e patia tu e passport e matana me e pata tu e tu ho. Tene tatato e ai ha mato vai. No o nei maua e a teine maua i te i Matini te whenua nei, mua matau maua i te whaauhipa i te rire te whenua marite i te whenua frani atoa, mea urua, mea viti e tere mei tei. I tau tomor atu, ua te avau i ni ei te tahira awae ai te Matini i whaari, ua maumaur i te opoara, tata i hia i ratou, matara mai nei, whahia hia roa. Piti tawatini huani te momhana atoa te rewa nei te ara. War erua i te whaitu ono ini ai tānere i af atuea hia te tei o mai te av e no te nuare hari roi te av e no tiurei i te Mataiti piti tawatini piti ahuru mamha e i te i Mataiti nei. O puar a whauf a te i whiruri mai te hia e te teite o te taur a Manurewa. Rātou te i haamau e patu i te pē o te wahi whaarivara. Ai ta mātou i tāpe e patu i te pētau a Manurewa no te whiwhi o te mauwahi at ahia. Ai te wo enen he parau atu te taimea patuhia i te rira pē, wa whaahupa mātou hanere milioni frani no te ieraw ea. Ta ia hanu mātou wa ta amait eira ia mātou tōna fofa no te mauhuani e no te whenua. Wha taimer i te ienei e hi o atua i muri, e hoi mai hoa tēnā tumu parau ananhei i te iera taime ai ta mātou i reira atura. Mais pas à court terme pour le moment. I te reo te whaatere o te taur a Manurewa, ta a eno atu te tata ir ai te pēf arivar a Manurewa i roto i te maumutu, te opuat o ne te teihiti e whaarhei atua te tahua taur a Manurewa, no te whaar i rei atua te mau Manurewa i te whenua, i te Mataiti, i muri. Te te atoa praupoto nā tātou i te pēo te orar a Poritita Wapapu, te mautai umhana tarena hia no te maitir a apura oire, e tupu te reira i te ahuruma pei, te piti ahuruma piti no mati, piti tawatini piti ahuruma ono, nārto i te opuar ature a te haunui maiti hia i te av e tiurei mairi, e riro te tei papature maitir a api te whaahupahia i Frani, no te motuha a oire no Paris, Lyon e tēnā tu te tuha no Marseille.
O vai o Glenn Awong, aore ia te pupu himene maoli, wainene o ia no te himene te pomahana pai to ata, e pupu himene te iau te haamohia i te matei tipiti tawatini hitura, i te imhana wa matauhia o ia no tāna mau te upa reggae country, te mai o maoli, Glenn Awong o te wharerero hia tui te pepe nei, e sam teino aore, nare rātua tomatone tawiri hohoa, ia Serge Richemont. Ia ora nā, wharere tātou te inei a Glenn o ia te atahimene no te pupu Māori, e pino mātou ia ana e Māori. Ia ora nā, a teira o tō e tāmei te whenua nei? No, this is... E re roa tu, te piti a te i o te teime e tere wau i te whenua nei. Te teime mātāmua wahimene au i pihei hoi te atahimene o Fiji. Mea roa nā au te i e whenua e te nuna. Mea mait e roa te mana o te i e whenua. Oa roa wau i te hoi whaahau mai. And yeah, I just love this place. Wa maere o tau i te ananatea o te nuna amaohi no te i pupu Māori? Well, first of all, I'm very humbled by it. E vai hei haanua wau i mua i te ananatea o te nuna amaohi. Nā te whenua maui mai au e i te tēra mei i o nei, mea oa roa wa wharere mātou i te teimo hoa i teiti nei, e wa awhai rātou ia mātou i tua no te tautei aurera no te tār imhana. E riro rā e utua whare tātou, me aura nā u te iehuru. Yeah, you guys always make me feel like I'm at home, you know, you guys make me feel like family, and I love that spirit here. Wai te hia te nei te whiwhi o te Rāutaero Ice i te whenua nei, wai te o tau te whiwhi i te whenua vaihi, e hātau tō mau rāwea. Absolutely, music was my savior always. It's a place that I ran to where... Wariro te upa e moi anu te whaaura a iau. Ia whiwhian au e horo au i roto i te himene i te upa no te pāruru iau. Wariro atoa te reira e i rawe anu no te wha ite i te mo uhipa e veinei i roto iau. It's my safe place. I advise a lot of artists or just people in general if you are struggling with that stuff, you know, you can listen to e praua i te ui api e whiwhi nei te pēo te mō Rāutaero i a whār o i te mō himene e te mō upa no te imi te mō rawea i a hapē oe i te i mō uhipa ti aore. That I think that you guys can be relatable with. Yeah, the foundation is not necessarily for troubled people, but it's just te veinei te tātir a Māori o te turu i te whea api, e ere i te whea ana e whiwhi nei te pēo te mō Rāutaero, a rera te mō haman inor a. E no te whea atoa e hina aro e whaoiro tui te prau no te ohipa himene, mai te papair a, te himene a, te anu atu i te whaatianir a, te hor a i te mō ripene e tititi aru i himene a, mai te peu e whanau au i te iehuru tauturu i te taime i hamatau au i te ohipa himene, pene ai te wau e whaau i te mau whiwhi ta ui wharerei. Wahina aro wau e hamau te i tātira no te hapi rai te whea api, te raura o te mo uhipai vaira i roto i te paraudo te uhipa himene, i ariro e imi a papu. Into creating a project, you know, and I think if we got to showcase all of that to these younger youth, I think they would find it pretty intriguing. E hata mau himene, ta o tō i whaini nei no te i mahana pai? We've been on the road for the past 5 months now, you know, and we traveled all around the world. And a pai a mātou i te tere a nā te ara no te himene a, wa te ani mātou i te mo himene a piterara, au no mateiti ai te wau i tāmei te whenua nei, wahina ro wau e tui te mo himene api, e te mo himene e aurhei te nun a maohi, wa whaini nehia no oto. The old stuff, you know, into this set. So what I'm saying is that I custom made this set, especially for you guys. Just that I thank you guys. I'm very grateful. Te haamaruru nei au ia oto no te wharir a ia mātou e no te turupapu i te parau o te himene e te upa. I appreciate you guys and thank you so much, Maruru, for supporting the music. Tā, maoli ta oto nene he whanau atu i toa ta mi aitiroa te parheir awata no taua aru ira. E vai ho tātou te prono te himene whahiti me tātou te prono te ori whaahopera ai te iwi a wawhaar i te whare uparau i tāna mo piahi mata mua i te ipe awatea nei e mo tamar i mai te toru te atu i te ono matheiti wa te ato atu te mo metua no te whaituitura ai tā rātou mo tamar i wa i te hia te anante e te matau atoa i roto ve te mo tamar i hei manu te Olivier Uke o Desire te iwa o te wharerero atu i a rātou ahi o mai. Viva! Viva!
Tau te ate rima. Bravo! No te ia mathaiti toru ahurur hei atamahine e tamaroa teif ar ihia I te whare uparau. Mau tamar I mai te maha e te atu I te ono o te mathaiti, ap e hiai tō rātou mō mitua, I te reo te oro mitua haap I aura te reo mauti te rau ea o te ori teiti. Whao te hapira, tomatou tamar I te hapira rātou te reo, na roto I te mau apara arima, tutura a ave, te mau ruhi pe, te mau teira pe, te whao te hapira, no tō rātou, tā rātou protu I I pene I te area o te ahuru mahitu mateti. I te rahua I te hamatara o te ho e hapira, te vera hoa tramuta tamari I whaaro me te rato, te vera hoa tramuta tamari I naroto trio frani prome e rato e teste ya te tata le professeur quoi. Et donc il faut whaateme ya rato no te hiot conservato te whare uparo hamatou tu ya rato. Ai tātu e whā ia paarit I te arawhi o teia mautama. Te ti aturir au te whare uparau ia neine teia nau tamar I, no na arui orir a e piti, tarena hia no teia av e titema e tiunu I muri nei. Trahe tātu poro ira at whaitutūra ai tātātu mo tamari I te hapira I te ori teiti. Traho mā na te ato atu mpro whahopero I te iwi ana tātou. Rotom a te meti tātātou vi areo frani hap ohia mei e veimiti e lo. Wharerea tātou anan he pō mai te peo te tama ara o to ia mai te eita o tōna tama ara. A te arohai arhei, parhei e Iorana. E haa pururuhia te iwi a, ini a I te tahua Ngāti Rara a Tino TV.